uBombela wayesethi bathakami ngicela nibe munye lapha kwaMthethwa ngicela nibe munye wathi kubele libheko lami laduka ngabe kuphele konke umnazethe kwaMthethwa yabona uShembe maya esendaweni wona amathelo unikele kakhulu uyagada ukuthi ungaphambi ungakhubeki namuntu njengoba benza njena kade ukuthi ungacunuki amen ukuze ukwazi ukuthi umuntu ohambe uyofaka ekhaya kodwa uma ujwayele uthenga ama-aphula nobhanana uphuze udla amasi uphuze icoke uzokhohlwa ngoba uyabusa yabonga nje shuma ngibona insizwa ziyasebenza nange ufuneka esontweni ungathi uma kunobeki kulapha seyinoloku nebibinyaka hayi wathi uShembe kusebenza abashuma cha gadana abashumayele ukuze bengaduki nabashumayele basikade nathi yabona yini ngigadela impela lensizwa kakhulukazi ngiyayazi nje ekhaya iyahlonipha ngufakazi mase phonxa lingalwi nisimemeze ozamvangela umthetho ozamfundisa ungubani siyofika sihlale la simlungise angaqheli kini amen futhi ngamthathi ngona kamanibona nithi baba ngishumanda uhlale la sathi kasaboni kahle ngikhokhela ihlala lapha uyabona nangu umntwana uyazi na ethempelini ngoba usekhaya umkhokheli nomshumayeli bangabangani umkhokheli wakithi ngithi mina uma uzokwenza izinto umkhokheli engazi umshumayeli mina nginelungelo lokumisa umthetho awunandaba ukuthi ulava udali ngathi umshumayeli uma uzophuma uhambe umkhokheli ngihambile ngisendaweni ethize uma uthi ekhaya makufika umuntu umkhokheli noma kufika umgcotsha wotshela umhlambululi enza ukuthi umthetho alalibanda njengoba kusetshenzwa uShembe ufika abuza bengekho namadoda uma ungekho umuntu na ethempelini yabonga nje yabona niyalungisa nani nimile yakhona inkosi ngibusise amen bese ngiliphi isibusiso sokuthi anidukanga amen phela ngibeke ngifike la hey ngibona ukuthi la kuyaliwa lapho angike la kuliwa khona ngoba uShembe mina ngabunjwa uqobo nje ngila amen umama wayesemile ezela intombi umkhokheli enqabeni wazala insizwa igama lakwathiwa umuntu kayise eyathi igcina isigula kuthiwa iyothwasa ngapha wenziwa into wahlinzwa ikhanda lisuka la laze lokuphuma ngapha kwaze uphuma ibhungane ekhanda asilazi qhamuka ibhungane waze kuba yimina mina ngiqhamuka sewumile yonke into uyahamba eMatuba ongumama nobaba baye kwaBhekuzulu ngabe bafica inkosi imile inkosi la ngebe eminyango ithi hawu mntanami uzofunani lapha uthi hayi baba sekumile usho baba usemile unkosikazi baba ngisabona uthi sekumile eyakhe ingane lo mama isentabeni yasenhlakazi ngoba lengane azoyizala iyolokhu yenza umsebenzi iyobi wenza nami ayizukwenza okunye kwehlukile uthi baba uthi awunganikeli emkhombeni isentabeni enhlakazi noma ngicodwa ngoba mshumayeli ngagcotshwa entabeni enhlakazi kwathi kweshiwa nje kuyefika ezantsi ngaze ngigcotshiwe noma sengizoba mfakeli ngathi mangifika kwathiwa lo yana mkhuphuleli lana mbisese lapha wabizwa babe khona bawuqoqele nompanza wathiwa lo ungumvangeli manifike ezantsi nemlethe endlini ngangena endlini othingo ngabeka isandla kodwa nasezulwini ekhumbini yenza umsebenzi mayibona inkosi yamaNazaretha kodwa kwakusho inyanga yezulu eJudiya ngo-1983 yathi lo umshumayeli wami kade samgcoba akakubekiswa umuntu angizange ngikhonzelwe angizange ngivotele kodwa kwathiwa nje lo umshumayeli uyabona-ke into enjalo namanje angaze ngigudluke lokhu ngama ngamalapho ngathi mina uShembe engiyokumbona oShembe oshuwa ngabantu angimfuni namzala ibhama unyazo lumenyezo khona amadoda ashona phansi athi wadla mdu athi lo muntu uthini bonke labantu bangale ngaphesheya bahlezi khona ababa thathi sigiya thina sijabula babeyixoxela kanti bayazi bona ukuthi bebekhandani ngithi nina ngizonibonga ukuthi nibe nentahla amen nize ningaduki amen afuthi ke la uma ungaduka manje sengathi ungavela wakhela iphalishi ngithwala iphuzo kuze kuyoshona ilanga ungazi ngoba lento esikhona ngikhuluma ngakona lapho phongona inkosi izongena ekhalethu yafika mse imoto ingaqonda nomuzwe wenkosi waSibiya yasibuka ezantsi sithi bantu abami khona isivumelwano engasenza lapha nakhona futhi uShembe kudala uthi khona into yabe ngiyibeke lapha iyafika ihamba igahla lethi khandi yaphicwa ngesele sagude ukuba kubona ukuthi uphicwe kahle yafakwa phakathi uthi ubombe uthi unyaze khona into yabe ngayibeka kulo
wamusi esithi leyanto ngathi itshekile esihlele sithe hey mana zasemthandeni ushaya Amen. uma behamba bayayidonsa la behamba bafika bafika itolibhaji enhle yothatha unyazo loyivula ekhaya livule igqoka yangena ihlala kahle itolibhaji usize wonyazo usize kaBombela Amen. usafuna namanje usafaka ibuke edemini usacinga ukuthi ngabe uye la ngithi shebo uzongikhumbula ngamphikisa uNkulunkulu Amen. uma ke washintsha ushebe nginamathela khona lapho mayibonke Nkosi yami naSathane amen indaba kaShebe njalo uma uzokhohlwa ukulalela nje ubese ungenzi vele ukhohlwa ukuthi uzakhona asithi Matthew 24 verse 7 asithathe isigijime nje umbukele washe Mshumayeli 24 verse 7 6 amazwi ahlangule niphikisane nje isizwe siyakuvukela isizwe umbuso uyakuvukela umbuso namhlanje ngekho ngabo ukuthi umuntu uxabana nomunye umuntu engazi ukuthi ubanga Hoya kuba khona indlala nezifo namhlanje kukhona indlala abantu baswele imisebenzi abantu baswele sebenze bantshontsha abantu abathanda ukuntshontsha kodwa ngenxa ukuthi balambile baswele akazi uzothanga ngani isinkwa ngenxa yezinto ezivukile umbuso ovukile uzowavukela ngishushembu uqo nokuzamazama komhlaba izindawo ngezindawo uma ubheka la emhlabeni babona abantu abasagqoke nithi usudlula ubuke nje usevela afaka into engaka umuntu ngoba ulambile ufuna azi ukuthi uzothi uma lithiwa 25 rand noma 200 rand igame usuku uhlala wena kodwa ngoba ungcwele ngeke uhlale wena Amen. lezi zinto zonke ziwukuqala kokuhlupheka namhlanje yonke lento lapha emhlabeni kuhlupheka umuntu ophuza ikhokhi kakhulu umuntu ophuza amanzi kakhulu umuntu ophuza ukudla kakhulu umuntu obhema ugwaye umuntu ophuza lokhu uhlobo sekuqala ukuhlupheka ngoba uma engabhemanga uphatheka kabi khona niyakunikelwa ekuhluphekeni nibulawe uyabona ke manje kulikhulu ukubulawa niyakuzondwa uyabona uma uzondwa ngabantu ungaphatheki kabi izizwe zonke ngegama lami namhlanje ushaphu mayiqhamuka babethi nakhulu namhlanje mawuqhamuka unyazo zonke angabona embazwana unyazo lisuka emizini omkhulu luye kwaJobe kunesihlahla ngapha okwakuthiwa kusesihogweni ongapha kwehlathi lasi babusulu yathi mayiqhamuka apha into kamayekisa yasishona lena yathi masibuya yasingena egalaji yasiyapaka yathi mayiphuma yasifikima umgwaqo weqa uthi bese uphuma uthi yasivela imala yasibheka le yasivela phezulu ishaya imoto yayo kancane hayi suka baphuma bonke abantu abashova amaphepha ehlathini baphuma beza bazoguqa babathi ingcole yashaya insizwa ifaka igindi idla inyama yathi iyawusha umuthi le ndoda ase siyahlaya kathini ukushambuza umuntu abantu babona uNkulunkulu sithi asiyizwa hey sibona isimanga thina sithi lo muntu ovela emotweni wathi uqhamuka indlozi zehla zabuza ukuthi nenzani lapha ehlathini phumani saphuma sigijima sasikhishwa indlozi yathi hey ngikhonzela unyazo mawuthwa luso lozofika nini lelo hlathi laqedwa lonke ladudulela sala laba black ngoba unyazo lubuka ihlathi ukuthi khona inkinga Kubeka abayaqhubeka abantu babona ushemba babona ufaka ibheshi nje bayaqasuka banikelane bazondana uma bekubona ufaka bathi nazi iqhaza zakwashembe hey singcwele ngoba thina uKristu simazi ngokumbona abanye bamazi ngokungamazi baze besho bethi alikho elinye igama thina sithi likhona amen abaningi bamanga bakhona abaprofeti bamanga namhlanje nababeza indleleni abanye baze uyabona umayithi umuntu haleluya wapasapha according to the fire esandleni waqaphe neNazaretha amasithi wobona ukuthi khona inkinga kuleli Nazaretha seliyashela badukise abaningi abantu abaningi badu uyabona abantu abangale ngaphesheya abathandi bafowethu ubuke umuntu odlula ngemoto uyababona sebehlale bepholisha imoto njalo abasathandi badukiswa ngabantu ngokuvama kwabona kuza kuphola uthando lwabaningi ngeke uma ubonakala izinto abantu balithanda isiningi mfowethu isiningi ngathi ungathola intombi enhluka uma uyedwa umfazi ucele kumama wengane zakho akupho isibili Amen. Ninganqabi phela nani bomama nithi indoda yami le unganqabi okay awu uyafuna ugana baba ngicela ulinde ngoba kungenzeka
uthi uyagana ugana nonkiloli Amen baba. uyawazi niyawazi nonkiloli batakwethu kukhona intombazana lapha ayisuka eThekwini ngeke ngisho yokakawani iyonyazini ngoJuly siguqe sihlezi kanje uma Linda nje mfana kithi leyo ncwadi uyakhumbula ithini uyifunde omunye uzongifundela uMathewu 11 verse 6 omunye afunda uTitus 2 verse 2 omunye afunda uLevi 19 verse 27 omunye afunda abaseGalatia 6 verse 4 angazi ngabe ngiyasho kodwa ngiyatshela ithi baba ngiyagula kunento enyuka lapha manje siyaxabana nomyeni wami uthi inyuka lento ikhuphuke njalo izizongivala ukuthi ngabe sengiphelwa umoya yathula unyazo sezulwini sihlezi kanjena epulpit ngaphakathi ethempelini emhleni ithi hawu Ndlovu uthi baba gijima usela abezundlovu mhlawumbe ungivulele amanzi ngiyabona lesipapa lithiwa 500 bahamba ethi kusala kwambusisa athi hamba nale lamakoti uyena engale ngaphandle lapho kubhavela khona obaba ushembe uyasibona noma sihlezi khona la sibhava kuyo uyihamba wayefika ngale ngaphandle wayeba phansi kwesihlahla wayemnika lamanzi waphuza wathi aphuza waqeda konke waqala lo mama wenza ukuthi waphuma bagweba angagcwala u5 liter wasuka uthi umshumali buya ngapha kwakapheli uthi akwakapheli abuya ngapha eceleni waphinde kwaba isosoloko waphela amagwebo uthi uzwana umshumali uthi ayikushaya umoya wathi asabe sokumnikazi wabantu silandele inkinga hey salo udlama ubamba umhlazi lokhu ukushemba uthi sibuku sigoza umuntu wosa nawe uma uvulelwe ngisho amasaka yathi umoya yafika yasiyanyakaza esitulweni into kamoyekisa yasiyanyakaza kancane yathi usufikile mama wathi sengifikile wathi uzwani wathi guqa lapha wasithi akhona amafutha athi angakawatheki baba wasememeza umtshali bisala umtshali abuyisa amafutha landana amanye amanzi wabeka wasithi mntanami isizwe uthi hayi baba ngiyeso akusekhona ukushaya umoya uthi yasiyabuka le yasibuyisha sandla phansi yasithi uhlehle esitulweni yasibuya ncipha yasiphinde yambuka yayisithi mntanami uyini ephumile wathi baba kuphuma amagwebu baba amagwebu angawazi uthi lalela mntanami lawa amagwebu yila madoda uqatshulwa uwo indoda nendoda idlula kuwo yiko lokufa ukugusa akho bakako sidlule kuwo wathi amagwebu mntanami besikhipha amagwebu ukufa kudala ukuthi uhamba uqatshulwa yonke amadoda indoda nendoda yokuqala iyafika manje izofuna amathayo nesibili izofuna wayo nesine ukusho unyaze lukhulu hayi ukuthi asixoxelwe yazi ithi esithathu manje azadlula ku20 amadoda amatha aqitezwe uloko kufa besithina boshembe sesokulapha hamba inkosi kusisi hamba usosindile yami isezwe intombazana yathi uma injenga lapha wathi hey woza lapha wasiyesa wayesethi yona le ndodo xabana nayo why cut up Yo. Hayi baba ngayithola khona lapha eThekwini wathi uyakhala umfazi ekhaya uyalila wena uhlezi nendoda yabantu la usacabanga umuntu lasilandela inkinga ethandwa kuwe Ayi baba. la lalela insizwa ayacinga amathako ngomhlaba phela uthi uyisoka qala lapha qala khona uthi shambe ngiyazi ngaqala kwaMpumuza ngeza kwamtshana ngeza wangobesa ngeza kuphi uthi uyisoka qaphela uqale kuphi lapho uphuphuza khona athi amakholo umuntu nomuntu nendawo yakhe eyakhe kuphi nawe sisi usuyilungisa Jeremiah 4 verse 8 usuyilungisa hayi khona funda mfowethu Yeya entuthwaneni wena uvila phansi. Ukhona abantu abangamafila abangafuni ukwenza lutho uthi wahlala suka namhlanje hambe uyobuka intuthwane before ukuyibulala. Obonisise imhambo yayo ukuthi hamba kanjani intuthwane noma siyahlakazela noma ijawula yini. Uqonde. Bese uyaqonda. Ingenamholeli. Lento ayinambasi nambonisi ayinamuntu oyikhombisa indlela nankosi ayikho ngishishifu yakhona unenkosi unendundu nephozu nekhansela unemayor kodwa wena uyaduka nonyaka kodwa usaduka Ehlobo yazilungiselela isinkwa sakhe uyazi ukuthi uzofika isikhathi sokusizi aqoqa afake emgodini ahlale asehlebada ba Enkwindla ibuthe ukudla kwayo Uzofika isikhathi ibuthe ukudla kwayo yenze njani Wevila awuphinda kancane ngathi uphakamisa izwi Wevila Wevila Olala kuze kube nini Uyalala
zwaleba la cellphone impetheni ingane izifuyo ngo10 awuphuze ngishiti inkosazana libele ifoni iyacofa cofa nomama wala ekhaya ukudla kuze kushe ulibele generation sebelibele impewu sebelibele uzalo kuyasho ukudla endlini indoda iziyophakelwa ngabanye abantu yona ihlezi libele ukubuka yonke into engafanele lalela awuzukuthola ufunda lutho lapho uma uyikholo lezinto ezibuka lapha uyithanda kabi wovuka nini ebuthongweni bakho na uyovuka nini lobuthongolele kukho ubuthongo obuncane ubuthongo ukozela okuncane ukuhlanganisa izandla okuncane hey bakithi boze kulalwe Joma funda enye ziningi ngebezini obusisiwe ongabukeli ngami umuntu badala basezulwini othi mayihlezi athi mayibuka abona umuntu omubi angambuki abesebheka eceleni sebemukile yebo uJesu waqala ukushumayela kubantu ngoJohane wasethini wathi naphuma niya ehlane ukubonani na sebemukile uJesu waqala ukushumayela kubantu ngoJohane wathi yebo naphuma niya ehlane ukubonani na uhlanga luzanyazanyiswa umoya na ubuzo yebo nazaletha unanibuka libihamba laphana isuka laphana iphuma embheka ziphuma zehla ziyalena ubukuthi wena leyo nto izanyaniswa ubani ithi bayingene homies ingungu mahlombe iroli bese iphenduka ibheka yena kepha naphuma ukubona bani na umuntu owambethe izingubo ezingcolileyo yini bhekani ya abambethe okungcolileyo kini yebo basezindlini zamakhosi lalela bafowethu namhlanje uma usaphethe ngikhuluma uyenazo usacija usayigeza insimbi ipolish insimbi piston noma i9 noma i polish uyiphosha labani umnazi ehlezi kuwo ukhiphe rasti kuphi ifoto nomqele ohlezi kuwo akade uthi ani uJehova ngani uJehova uliphethe ubhoko lwakho ulikakela basha amakhosikazi angithi boma ifule bani lo sawo Michael osethe John esontweni ubani lo sethe wathamba lapha esontweni ubani lo sethe ngoba lezi izinto ezizophela ubuso bakho ubani unokhele buyasho uthi lifuna ubani lelo sabo ngoba zonke izinto iphethwa uwe uyafuna ukuthini umnikazi wabantu yakwenzani wena ozochitheka hayi indaba enkulu ithi zakwenzani wena ozochitheka noma ugqoka okubomvu namhlanje abantu nje bavele bagijima baye kwaPhilate noma kwaWoolworth noma baye kuphi bayothenga izinto enjani noma uvatha igolide abanye bathenga lezi zinto amakoti la ekhanda abasayifayo basho manje ayisekho insoyi ngaleni bangena bahlala lokuthi bashila bathi solo bena umsebenzi usesontweni ufaka hobu banekami ukhona njalo umshumayo usekamele uyahuva ngabe huva ikhanda ususa amandla endoda oyisenkulu sokuwabeka abantu thuli nje ngamaboko noma uhuqa amehlo akho ngomuthi bakhona nje bamekapile la monga athi stand up and have a look this uzofika lapha bamekapile umekapelele esontweni uyiNazaretha ngoba umuntu omekapa uyamazi nawo uyakuhloba ngeze yonke
into oyenzayo noma uhamba kodwa hawu wabona amanazareth asenjani asefana nathi abakuthandayo bayakudela uyosho umkakho uyokudela indoda kuyakudela yini lento lenyashubha uthola indoda yangilahla baba kanti uwogcobe lento bafise ukuba ufe bakufisela ukuthi uhambe emhlabeni ngiyakwenza yami nto Jeremiah 4:30 ngiyafika ngiyangena ngizo sakuvinjana pheka ngibhaka imoto ngene kuthi ibekele siqamele esikhulu phela shawu because thalala ngathi inhlanga sathi hawu bashika ngale awusiswishi kagesi buya ngapha ngangena emotini ngisizo hawu uyapha baba afika ngayihlaya nomkhokheli sabona sithando sa siyaphela angihlale khona hawu baba basubuye ngoba ngale khaya ngathi ngithi hawu baba hey ngithi la wanya besithi baba sathele phone uyabhala ngalobuka ngalobuka Phela wasengifolo nathi mama ngicothethe ingane yakho ulanda embuzo ekhaya iteleshi inwele ekhaya emsini kababa mayifuna ukuthi agane imfundo ayihambe nemfundo yakhe anginamsebenzi anasitojet noshembe nginamkhana ngifuna umphazamise kushembe uma senze izinto ezivumelwana la ekhaya sithanda ngoba siyathanda sikane nami ngiphatha kahle nawe umphathe kahle amen hawu mkhanyana ngathi ngibona imoto ubaba sala esefuna uyilashela imbuzi me uyangena wenze njani ka me nje ngabo Wenzanjani yini wenzanjani angazi mama bengihlezi ngezekhanda wathi kuphi ikhanda lanzelwa ngaphandle komusa lenzela ekhaya bathi bathathe ekhaya bathi nasi imbuzi ngathi ibekeni khona lapha yena ngizoyinquma mangithanda Wasengiyinquma ngathatha enye ngaphinda ngathatha inyongo enye imbuzi nganquma ngamthela ngenyongo ngathathela ngathi la ekhaya mntanami mawuzogana ubona amakhosikazi engeswa nje ingoba asula inyongo yamadoda Nenkathi uthelwa ngenyongo usuqinisa ukhakhaya lapha ekhaya usuyiphatha kahle ngoba nakho phela indoda yakuzama usuwenza yonke into ephambene ekhaya usucabanga ukuthi wena usuzogcina uyofuna umuntu udlisa indoda kanti umuntu odalwa inkinga huwe Kepha khuluma wena ofanele ukufundisa okuyisiminya njengoba ngikhuluma nje ngifundisa isiminya mshumayeli sengizovala ngikhuluma iqiniso ngeke ulithathe uma ungalithandi iqiniso resign mfowethu uye lapha abazodansa khona ukuthi abesilisa abakhulile hayi ngashintsha izinto ababe ngabaqondayo abaqotho ake sibuze la awuphinde kana phansi kepha khuluma wena ofanele ukufundisa kuthiwa mshumayeli mkhokheli baba asikhuluma izinto ofanele sizikhulume eziyiqiniso ngokuthi abesilisa abakhulile akuthi obaba abakhulile babe benjani ababe ngabaqondayo uyabona ubaba uma engaqonde ekhaya azabuye ngo12 ebusuku athi bengihlezi nomntwana eshengahlezi nomntwana ubehlezi nonkosikazi womuntu yo uzobulala indlozi zomzi wakhe ekhaya zobaba mkhulu ba uthandana nonkosikazi womuntu namhlanje nebukwenza kuyeke amen abaqotho ubese uba ubaba oqotho abahloniphekayo uthi uma uhamba nje uyabona nje basihalela laba abangabangona abasibuthi zaze inhliziyo kaShembe bafise ngathi ngabe siyabathatha asikwazi ke bafowethu ukuhamba olala ukanakana kade wakhishwa ngesamasonto ampanje ngiyakutshela inkinga uzokuhlupha usufuna ukufaka amasonto awasangeni abaqinisekileyo ekukholweni bese uthi obaba baqiniseke ekukholweni uyabona ubaba othanda inkolo othi mayithi umshumane bathathu sihamba aze lonto siyelapho ungafeli ukuthi hey hlala ngathi lo mshumane asigulela la ekhaya nasekuthandeni bese niyathanda nasekubekezeleni bese uyabekezeleka hey ungathi unkosikazi manje ezintembe ekhaya bese uyadikila ukudla usenze mbize umjeze semthayi ungcono kunoba uhamba umgubhisa umbukise ngabantu ubulala inkomo ekayihlo ubulala umkhulu wakho ngoba ulizothatha isinqumo mhlawulise the same time avela bona ukuthi ngihlawulisiwe icala lithethe ngokuqondile ukunoba hamba umbukise ngabantu usiyamtshinga usahambele emapayipini exoshwa uwe Kunjalo abesifazana abakhulile left manje shintshe siku right okay angathi angizwanga kahle abakhokhela uphinde kuthiweni
Kunjalo abesifazane abakhulile Sikhuluma nomama abakhulile la. abahambe ngokufanele ubungcwele. Umama akahambe kahle ekhaya. Ungatholi isalukwazi siphuma ngamanadress amabele aphume ngapha. Sifake into sesifaka inedress kona ithi hi go. Hayi isalukwazi asigqoke kahle singafaki ingubo ezimfishane eziveza amaqakala size seqengete kwamadolo. Bangabi abahle bayo. Musa mama uhleba umalokazana wakho. Nawe bakuhleba bakhathala. Nawe usuhleba ingane yabantu usuyibize nesikhawundana. Esikhulu uwe. Ngoba nawe wayiphatha imali yendoda awuphazanyiswanga. Ingane ayisakwazi ukuphatha imali yomyeni wakho. Umi ngemuva. Kuyohamba nini uDotiyo? Wahamba nini wena? Bangabi zidakwa. Ungabonakala akusho kweminyaka lokusho iBhayibheli bafowethu ungabona lo muntu useyayingiza kanjani yalo ngiyayintambo yakwethu babili black label Bafundise okuhle bese nifundisa izinto ezinhle nabomama abadala ukuze bafundise abesifazana abasha. Umama emdala ekhaya enenhlebo enamanga eqoqa ingane zamadodakazi ayibekela eyilahle zamadodana uzofundisana kumakoti. Bathande abayeni babo. Nifundise lezi ingane ukuthi ithanda abakhwena babo. Bathande abantwana babo. Ithande ngisho ingane zenu. Baqonde babe mhlophe. Iyeke baba siningi fana ngesithupha ngosalifunda. Iyeke manje liningi ngabe ngiyalifunda kodwa sengibalekela isikhathi bathu sezulile ukuthi namhlanje yena ngithi wena osenza izinto ezimbi. Namhlanje ube nenhlanhla uthi uyongena umhlangano ethuthukeni ubusutsheliwe iyeke leyo. Amen. Uma ungayeke ngoba nonyazo lukhuluma la njengamanje. Amen. Ngiyalifisela inhlanhla ukuthi ushemba ifika ningawubanga umgidi layini. Hayi ngizale ntombi ngicela emkhabeni. Ngiyambona ngimuhle nje. Umama wengane sikhwele, umama namanje akanazo isikhwele. Omama babe u6 nje. Wayehlalela nje umama. Baba kuze ngapha umama ayijulele. Ithi inkosi la ngamkhombeni ngizokunikeza umakoti oyosala naye emhlabeni engeke ngimenze umkhokheli kodwa izingane zakho eziyobe zayo lo mama ngiyozenza zibe ngabakhokheli ngiyozenza zibe bacotshwa ngoba ngifuna kube umngakho lamakhosi azamanya ukuganile azoshesha ahambe emhlabeni. Usala yena nje namanje le ntombi yocela. Ngowe phela nayo libona isephinde phela ngoba shili shonke uhlobo. Omakoti babiza ihlala bathi ayibathethisi nje usala bathi bami ithi ngiyabona lena imbali enenike ushembe iphatheni kahle uma ingenzi kahle idwe mntanami awushaye umuntu uselapha luwile uthango ngithi ngiyafika athi mntanami omakoti bakhala ngokuthi beda abaxolisile ulungisa ngithi ngiyabonga Dobandlela amagayi komseni lakhe bese ngiyabonga phela seyasekho baba ngisele naye umlahlela umama wakho ngoba usigana nomakoti esikhalaqala ugcina umthelela impuphu umama wakhe kawumonde ngoba ugane inkinga. Bukhona amadoda agane ngosatase usebethola izintula kusazi bazonjani akasazi uthi ngizaka ubona umama athi hey uyapi. Uma ubaba indoda ingaye ekhaya kubo mzwane hambe emhlabeni uyahamba ugidima wonke igolile idedeli ekhaya uhambe nawo phansi sikhomfa uphe ukudla uphe amadombolo wenze zonke izinto ubuye kwekuhle bathi awusiyabonga amakoti uhambe kahle emntwana womuntu nasi sibusisa ubuye naso mayibonge Nkosi yamanazareth. Amen. Ngithi ke mina lapha ekhaya ake sithathe umthetho ngobuya ngeyilanga supho ngoba siyathethisa abantu kwethu ngizawuhlala nje bengiphinde futhi emini ngoba imnandi uphinde kodwa ngenxa yokuthi asingahlali indawonye sesathwesa ukuthi uhlalele into adlula. Bengizohlala ngoba kunezingane zami nje ukuthi sesanda neso ngihlala abantu abasezulwini ngoba ushembe uwe nenza intela kade ngokubuka ku TV lo musuku. Nenza intela inkosi ngibusise. Amen. Wenza kanjalo leso. Ungabona abantu bebanga umsindo lokhu nanihambisana naphukupuku uphuku uqola 97 namaza mhlambe yokugcina sivala. 97 ngoma esithathu uMshumayeli. Ubani lo seduze? Shumayeli ubani? Umbathi. Bona ingoma esithathu ayisovala. 97 namasahla. Nika 97 namasahla. Nika ohlakaniphileyo. Wohlakanipha yena. Hayi mina ngifundele nje oyalisedeleni. Oyifunde kahle amazwi athi izaga lezo eziphethe lapha. Angifundele ingane zesikole mina.
97 amazwi ahlangiphileyo 79 oyala isedeleli awenze nje lemnganayo ngicela nawe baphendula ukubabuphi yenza nje oyala isedeleli awushaye ingane ukuthi ngoba ukhona abantu abangazi ukuthi umthetho ukhona ezandleni zakhe yes start oyala isedeleli yeah uzuza ihlazo uyabona uma uyala umuntu owesayo ugcina nawe aza umnyanye lo muntu ngoba uyala umuntu ongaphukanga isibusiso okhuza omubi ububi kuyena uphenduka ube mubi kuyena uma umyala ongayali isedeleli ya funa sikuzonde ungayali isedeleli funa sikuzonde khuza umuntu ohlakaniphileyo nawe wokuthanda naye futhi uyokuthanda nika ohlakaniphileyo umuntu ohlakaniphileyo ohlakanipha yena hayi ningi bathanda imbavale inkosi ngibusisi Manazaretha makhosazana singane kaShembe wasonele emoto nedimini izokuyisa futhi ifoni ngoba kade ufunda phela uthi uzenza zonke izinto usukuphi lapha yena phela manje ungabe nayo indoda yakho uWhatsApp nobani ngoba ukacelwa nikhona abadawethu ake nishintshe ingane zakhe niyifa lika Shembe ithi uma selimemeza unyaza iphuma ngapha zeyibhekelena bese ebuka emuva abese kuvuhla afana kunoma ubani ngiyanicela badawethu mzana ukuwa seliwile bengizosho ukuthi kwawa kanjani Nkosi bose nekuswile